Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so. What from here adwoa searching. It's not that easy. Me am tie Brazil yen kan venture me. Wow. Me anka sakra makwa lobby for enwuma bi because I have a restaurant here aduane. Me nem say aban enwuma bi wo ho a restaurant eye adwuma ko supply ma makwa kwadi a kire nso me nyaaye. Obi enni party no meka say panyi bi eni obeka chem say me ni. I know everybody. In the party? Oh yeah, penny from what party me minim. Me will be a number. Party campaign time will be enemy communicating come. So some sometimes give us fuel and this go here. But here we no who send message be na why you know be ma be kasa cho in a way that so yeah. Wa would the Mexico campaign be officer makwaji be a me No point. Mesra wo tie me ayama mi foku. Yes, you see, I would now so what was up Papa Bina. Me say yet siame. Me fight him on my yet siame. Yet Yam says, oh, yet siame, and Dabi, we are to be no sense, and I would see a blah about campaign time, then they didn't know says, and I'm here. Ejuma mi bisa mi misare mi kansi yensi abron sama mi entoka ma mi enfa mi share baby I am deserving but the degree holders some di me chiko ye ejuma no they want jobs it is na baby ato na wose erase de ne ba ya sabe obehia bibia ye de fa wie makọ ne se ye de fa fo na se ye de fa ambulance kwan ne nya de akọ de we ne be save life ye rekwabna me ta kando no kra ne nyame ye adwuma no de wo ye basani marketing kiti we no pɛ ho asɛm nkama yɛn na sasa down wa ye enra almost shut down no man emo yɛn o wotin kran ya you will never feel it so wotin kran ha ye kan obekasi ye ye kan obekasi ye dede obekasi ye ya manyosem me katio na wakɔ ba bia me because ba bia me free bant no this areas nyina o man makɔ ho because afram wo ye chini san so onsu ni kɛse ba ko de akyire honom I say a means crop what the beko. So let's plead. Let's suggest to Aban to the sector minister say I was a BBA equal to ground zero. Is that how I don't know why I am super excited this morning. But all I can say is that one who papa na am in the picture to us here. Your friend, His Excellency, the former President of Ghana, Nana Abudanko Akufo-Addo. Me pacho, thank you as you honor dana semami why. Here, my catch also my way, mopo mo me a prof pa a government sector workers, especially a teacher for. We are brosing independent. They are intellectually giant but morally dwarf. Only legends will understand. They are intellectually giant, but morally they are dwarf. When Crawford to me kasa, I'm not to say Ghana hano. Because of say Bibia Bana say Ghana for a teacher for Ketuesha, and a teacher for and a Bibia and a teacher for nti. Or more fun say, or money a do my sudia woman him to do a mobile can and nature say and on a cost woman. You went 2024 elections. Minia, just a utieti and comobia a free offices. Huh? Yachre ya de we never train we ase 50 words aye beka. Papa ya odas ye we November yi mate se ye tu ya teacher for ne ka. Now last year November by this time. Akatu ye de ma teacher for sa abre ni ye de mon wi a. No ma sam mo CPD. Huh? Any some DA allowances be. Esa de aka ho. Ye no mo de bronya ho. Ye no sabre ye ba ya no mo de ye no mo de ye omu bronya neema. Ene Mahama ba ye in the first year sa year na so a was wo tua sika de wantua. Ena the few ones so omo edo omo two payrolls omo na omo ye adwuma ye ntu omo ka omo de say 5,000 say 6,000 two payrolls no. Omo ye adwuma for more than 1 year no so no. Ya shit months no omo ye ni nyina agu and ya start every November. Nti afi no omo ye adwuma bo so me na omo 1 month pay. Na wonim de ha me say we ni nyina achi no.
Adeɛ kwakye na se yɛ kwa kɔto aba saa nipa na ya hye ne si ne 1 year and some months agu na ya ma na yi no ɔbɛkɔto aba ama NDC saa teacher ni na another nkɔkufo ado afi bia wotua ne kawia no asan ma ne sika I think so musika no somewhere say more than 12 million 1,002 ɛno nka o maka tua ho ye no nye increment o ye no ye afi bia be ko na wie like November like this no dey account mo you na mo se aban ne ye niema mo ya tete niema so eniema esisi e mo no mo se ya tete so no nim instead of 5 kg this your mate so about 4 kg uni makenka nti ukoye ya package egu boss egu rubber mo ekuta te sesa nti ufi se no ano 4 kg rice no because of say kilogram no eso atini nti no price ne so ate but the 5 kg no go busa ne bo nebus ubusa ne bo this year no obusa obusa say price no be na ne de last year mo se ban papa ba o man na hoto abam ti se sika no mo mfa anya hwe makatua som me say se nyame otua o my Ghana enipa bi ewu mu ka obi abet ansa na NDC 2028 mira Ghana fo enhu se o mu tu NDC afiri so no obi agire de baako na dan kwa ku for na da se wa wo hwe no ensem ahodo a mo ka gu papa no so nyina de be chen we ye kan sisi amate se Mahama be ka se LGBTQ+ no ya officially ya mfa be obi ankoto ekofo ado anim no onso obi anka ho asem enye de wo pani bia enye de wo pese wo tini bia nti onso obi anka ho asem ya officially Mahama na anum to so officially ya mfa LGBTQ+ bill na ankoto president Nana Addo Dankwa ekofo ado anim sisi ensem ahodo a mo ka ye de to abaye ye nyina emu die he ana monya evidences to it na se mu die he na motima ka se modibem enti Ghana for we ne enko ba bia na dane atoro som da bia se de papa na kan no no kra Ghana for enim nyansa nke be hu si agimi urani yakopo asaro kra mesre eye moya yenso eye de ye kai mwantie mo se na den o ya na de tribalism ene ade bam chese wo de ufiri ba bi ani kwansa okasa because of so ufiri ba bi nti na wo kan sa ena ye ntua no eye ba bi fo nko ade ne ye ntua eye ba bi fo nko ade ne ye tua ye kasa mu nso anya sa ye ka master sa muna mo dwen se pressure na me kan me se pressure me ni na me WhatsApp eka pressure meni abre no masa enye Barcelona versus Chelsea no nya enu no en de send normal football bibi etimisi ene Chelsea for ase wonu de Mahama de aye Mahama de aye teachers for ene me say me nchira de ene Mahama ene me nchira de what didn't come 9%? You know what negotiation 9% from the mine. Workers 9% from the mine. Mama no swa. Mokoma mo 67% on yadi ade. Ya allowance kakran so amodbe maye no. Anu pay menya alert. Enka ho bi masa pressure mbasa ne Madrid ne say normal football misika na odbe mama no November de no wo si wo mfa mama why validation so yes any misika enka ho bi afahin anaduma na sema ne Mahama woni ye kanisa no ye mo minister of education ye mo friends say one for din bia o Mahama woni ye bodi abusia megidi se wo ye ye frame Dr. Perfect hwe mesre onyankopon a hwe nyina ye so se ompre John the man Mahama akoma ti se dia opre Pharaoh akoma no na John Mahama ofa ni tumi eni ni MPs o mo parliament no mo amend constitution no Oma John the man Mahama ensanko another 4 years nka ho 4 years no to punish Ghanaians iswa yemfa another 4 years enka John Mahama amambo no bu nanya 8 years no from punish Ghanaians yes
on fam punish yen ye hu nkyire ya ma te se nsu ebenum kwa na enya bi nom. I tell you ye nyina me so me ka ho bi yakopon fa John Mahama so no fam punish Ghanaians kitwa we so a on za friend desi fosu teacher fosu wa baba em 1 year no want me anye appointment ba te say want me anye clearance anesi fo ewie school mutifie want me anye even we bia fa ne say a year clearance ko want me anye amanfo so e ko school still e sambe pile na do ba ye no o ma clearance 2014 2013 2014 2015 and sen obema 2016 for the nyina be call ye 4 badges ene na fie wo John the man Mahama went me am post omu bia wasa baby omu year 1 year na besia ko next month na year na besia ko still unye posting ba ko cry enti esa be pile ato ho na why na o twense me see yemma Mahama 8 years no from punishing ungratefulnesses, ungrateful teachers, ungrateful civil servant omo krom ha sabi minimal aduane ndo omutrim one say afena musu we already first budget second budget post ba kunkra nim afena musu munya hwe the eba Ghana no 4 years to sa me yase Mahama was just 4 years to punish Ghanaians saka yen fa another 4 years in kan ho no from punish yen na yen hu se wiase next time yakopo ye wadom no yi wo frɛ kuasom edi ko tena ke na sa so a ubedi honi no wa protiba so hoyie musi na ekfa donye ene munya na do mamu aka mupe nso nya tom nto obi entimi nkasa munya baomia na do mamu omubuya ka obi ape on se na ye hu kire yen bro nya ba ne November unti po se bi ye bo nya bempo on se skeni ho on se ye ntohwe e mana mu bo abaso Mahama ye hia wo Mahama ye wuo Mahama ye nto ade o on se na adeto na sei on se na ye ntohwe market ekuafu amu ye ekua amu ye koko mu dua mo edua bode edua bayere wo krom ha on se obi antimi nto on se na bode ni banchi ni bayere ni emo abuso a pro obi antimi nto sikani ho sikani wo edi beto sikani bebi edi beto nti ekuafu esu on se ekuafu koko kra ye antimi ntum mamu mon se ekuafu afiaso koko ntumu munsankan bi eni gwase aka muto obi antimi nkasa ye ho be kire yense ya ye nyina ye wo mu bi me say ye nyina krom ha me say Mahama yakopon onpre na kuma no onforce na on amend constitution no because our match in parliament obetimi aye onye ni saa no for 4 years in kan nfie no bedu no ni 8 years wa man mu no for punish Ghanaians betichi ye